Come and be fan, Homowo ile tafla chekafla. Onupe baba ka fiti ni afie eni na wo wonke mu femu aka bi mi ni wo ye wala. Ni afie ti a hun le ba ni na wo fe no na akodi wo ye bonu wo ye gbe na. Wo fe mo de pia ko aka alon te din ko aka fu wo te. Kedi awie na kan je alon te mo ni wo na le ni. Se ko wa de san no wo ni fe mo ke ata wa mo ke bi mo ke dira mo e ba ha wo pa mo fe mo fa ya ka fi beje ni wo yo ni mo fe mo aba ehisi mo fe mo ana e wo tu gidi ke na agba kwa ka ba afi yeli beje akeli oruku akeguku mo no lo nyemi o ba lo nyemi mo ni o kele pe ko do ba no kele a pe mi wo pa mi pa ma bi fa ya ke wo ke ko mi fe mo ke dole ke tu njole aya fi mo fe mo ni ye na agba ko ya fi na mi eti na agba ke na fa ni wo ke sun mo ke ko mi fe mo afa ko ni pu afen na de keje jo ni mri ni wo yo ke agun ni ejole ke tu njole ni sa eni na ni ejole ke tu njole ni sa eni na wo fe ba fe me ke afi na ajokuli fe be sen ba ya fa ye ku for so many years sen ti fa eche no ni sen ba ya fa ne 6 years ne Mankralo ke Kpone traditional area mi no ko Kpone bi fe no ni ko Kpone bi fe ji tamu we ke ton afiyeli e ko mi fe mu na afiyeli e ke no ya ke sele mo ba lo wo mi pa man bi fe fa ya ke lele wo ba tadula ni onake tutuku e ko boy kulani yo mane mi wo se loko place bi ana wo ye fa baba o ye ko mane mi wo ni wo ye fa baba o ye ko mane mi onake he ko mani sani atomo ni ejole ye bi ana wo ifale e we fi tamo pe beje me ke ha o ke di ale no ni moko ke no ku ma e ku na ba ke wa pa ku fa e ro ke ni ne mane o ti fe wo ti ke afi o egbe ko mepe akeba twadula gbe ko meto pe ka gbe na elo wo yo ba nu ke wa ma je lo ke ta wo da ma ke be fale ba se ni bala ke sanu ti e je me ku ko ti wo pa mo fe mo fa ya ka o ke ku me fe mo ke no ya ago mo yeli e wo yi afi ni efife ni jomo ke no aka chele mo ni yo afi yeli mi ni wo fe ku asawo ni twalo ma ni yo ke mu na bra aside traditional events any yo niji gbemlin gbele mo abagba kan won wala aje poke sefa ya social events won ye je niji youthful event wana ke wo ye koje je me wo ye osono night wo ye program se ko me ni track you take ame ewu afie mi wa ne ba wu afie isole mini jo na gbe we mo no ke ha you ten yo ma mi yo na gbe we mo ni ke ha you ten ma mi no ji won pa me fai mo ko yani ke o hale higbe o hale wa ya de gege tu ya se afita e wo pa o la yin ko la ye fe ni o ma ne mi fa ya ke afieli e tamuncho yin bi je no je be lo wo mo pa ka fe do ko le afi na agba ko ke hale be mi no la ke o hwe lo wo o man so le lo wo afie so le ke na gbe be ata o sani ko ke abu wo pa mo fe mo fa ya ke wo fe wo yi wo hunu ni wo ba wo pe wo hunu do ba wo na bi ke bi fe ake ila fun ji ke ila po yin ni ato ayada fe na wo ke ake ba ni eye ni echiku wo ka wo le wo hunu pe mo ba ji o ke je na kan ni be fa mi agbe no blind bi e uni ke ta fla che aya fe hu no ko fi o ye ko ke ka me corner ka advantage de ka me ke sele wi ta fla che ame ke sele wi ke ni man tele ni bon pa mi fa yi afia ni wo aye bo fe bo ni je ma he bulu e ba nye wo te lo ko le ko mo lele lo na ni ka je ana mo de ke na kan ko nye ma mi enu ele ma he bulu e ba ko mo ke aka ko mo ke ti je ma lu mo ko mi ke ako bo lo mo ko me ba nyi o se ja ke bo lo gbo tu e wa afia li e je ta fra che tu fa gboyin ake yo afi da ke ba nye ma te bo je na kan ya je bo sa te e ja ke me ni fi ona kan bi ona ke bo wo se ko danu ba na ke mane mana jole nu ko ake mane a jole ejo blind ko plantain o plantain ni dio shike ba e ma mi ame hile ni to ake mane ma ya wo se ko shika di na kan pe me ko to ko yin ke ni bi ke sho ami na o na ke ma ta fra che ibe wo se
there was a war come from fighting many the corner came out to for going can even catch one na me pomo de na me tia me ni wo na ke ku wo se wo ye me ni ke mo ku be ko ba ni kula ye ra do yo bo ra do